Štovani gledatelji i posjetitelji podcasta Portala Tjedno, dozvolite da vas pozdravim. Evo nas u 14. epizodi našeg podcasta. Moja današnja gošća je poznata kolegica, televizijska novinarka Vesna Kljajić. Vesnu poznajem dugi niz godina i veliko mi je zadovoljstvo da joj uzvratim za razgovore koje ona prava sama. Viš kako se dobro vraća. Da. Gospođa Vesna Kljajić je ujedno i prva ženska osoba na našem podcastu. Evo, još nakon što smo prebrodili sretni 13. podcast, pred nama je 14. podcast i prvi put to radimo u profesionalnom studiju. Evo, nakon što smo radili jednu pravu malu zagrebačku turneju, znači bili smo u hotelu Sliško, bili smo na Visokom vrhu, bili smo na Črnomercu, bili smo u Španskom, bili smo u knjižnici Bogdana Grizovića, bili smo prva epizoda, isto smo imali goste u studiju, kako ja to nazivam, kad imamo posjetitelje na tribini u domu Hvidre u Slovenskoj ulici. I danas smo na aerodromu Borongaj. Mlađi gledatelji to vjerovatno se čude zašto se ovo zove aerodrom, zato što je tu nikad bio aerodrom. To je bilo u mojoj špici, nek uzmu pečat vremena, nek otvore, ima jedan tadašnji predsjednik Hrvatske tadašnje države, kako ide na aerodromu i avioni sleću, odleću i tako dalje. Da. To je za vrijeme NDH bio aerodrom, je bio i posle, ne znam, ali uglavnom znam, to mi je bilo u špici. Prije i poslije, sigurno bio. Pa jeste, eto. Tu je bio aerodrom, sad jedno fino naselje i baš je fino naselje. Još ga nisu stigli upropastiti, porezat sve zelenilo, parkove uništiti, kako je to kod nas u Zagrebu postao red. Inače, Vesna, kako si ti meni radiš na sportskoj televiziji? Jeste, radim na sportskoj televiziji i bavim se još nekim ovako svojim stvarima, nekim analitikama, nekim stvarima koji su ne bi bili zanimljivi gledateljima jer nisu uže stručni su, a inače šta radim? Provodim vrijeme malo... Pa naši subornici su često akademici, tako da slobodno možeš malo reći. Pa ne, radim dosta se javlja ljudi koji traže da im se nešto izanalizira, da im se radi analitika, bilo politička, bilo nekakva društvena, bilo nekakva druga. Onda ima tvrtki, pošto se dobro razumijem ili ne u softvere i u građevinu, ali ovu visoku građevinu, ne ovu, tako da onda tvrtke često kad se radi o nekim kapitalnim projektima onda konzultiraju i tako da nije mi dosadno i ja... Znači imaš visoki konzultant, viš nisam znao. Da. Ja o mirovini ne razmišljam. Mislim da ću otići s nogama naprijed ili tako nešto. Da. By the way, kako ja uvijek pravim, znaš, bio sam u emisiji, pravim digresije kad govorimo o nogama naprijed. Hodajući po sprovodima i po grobljima, mislim, nažalost, došli smo čak smo se par puta sreli, jel? Jeste, došli smo, već smo, dragi moji, počeli stariti, pa se počinjemo sve više i više sretati po sprovodima, gledajući one puste spomenike, one koji koštaju kao nekakva kuća u predgrađu. Ja sam riješila, ja neću spomenuti, meni je to strašno glupo, ja sam sve više postajem pobornica kremiranja i da se pepeo raspe na nekom mjestu gdje je to pokojnik volio. Znaš da je Malnar, njemu smo ispunili njegovu zadnju želju i nema veze što čovjek nema službenog grob, mi ga svi spominjemo i svi ga se rado sjećamo. Ja bi malo da premotamo film, ajmo na neke ljepše teme. Neko filozof, pa ne, pa to ti je životno pitanje.
Pa da, a meni kao umire se, možeš misliti ono. Imamo dosta zajedničkih poznanika koji više nisu na ovom svijetu. Dotaćemo se njih. Pazi, ja sad, ti sad kažeš, ajmo dotaćemo se njih. Ajmo onima što nisu na ovom svijetu. Dotaćemo se od njih, ako nemaš ništa protiv, evocirat ćemo malo uspomene na njih i tako, eto. Ali sad bi volio, recimo, kad govoriš analitiku, ja o građevini ne mogu ozbiljno pričat, o biznisu još manje, ali o politici, nema toga. Nisam vidio čovjeka koji se ne kuži u nogomet i u politiku još. Ja se ne kužim u nogomet. Ne, u novinarstvo i u nogomet. Ne, u nogomet i u politiku, kažu, to se svi, ja iako radim na sportskoj, u nogomet nije nešto da se baš nešto pretjerano kužim, ali sam neke od istaknutih nogometaša kad su otezali da daju izjavu stjerala uka. Tako da poznata sam. Koga si se stjerala? Pa, vrlo poznata. Pa ne daju oni više, ništa više čirni vatreni da su bili u kontaktu s narodom. Ne, ali zato ovi niko ne daju. Otvoreno kažem, nabijem te na... I onda se svi počnu smijati i onda taj pobjegne. Jel ja recimo... Dala sam mi neku proročku misao, da će naša reprezentacija, da je došlo do zamora materijala, da će početi igrati sve lošije i lošije. Onda su mi rekli, Vesna, ako još jednom izgubi Repka, gotova si, ličovat ćemo te. Malo su se nadigli, ja to ne volim, pa kad dođeš recimo da posjetiš SOS Dječje selo i kad nas novinare mole iz tog SOS Dječjeg sela, dajte, pitajte Dalića da vam da izjavu, djecu zanima kako mu se kod nas dopalo, a on kaže da je on tu došao privatno, iako se tamo naslikavao po stadionu i to, onda sam ga pitala, pa kad si došao privatno, štaš na stadion? Što nisi se u publiku ko svi ljudi koji su došli privatno, nego tu glumiš glavnu zvijezdu. Eto, tako da... I šta je gospodin Davić uzvratio? Pa nije uzvratio ništa, pošto sam se ja počela derat, onda nije rekao ništa. Ovo se recimo, sportsko novinarstvo mi nije fah, ali doticao sam se s tim. Nije bilo ni meni, ali sad jest. Recimo, dozvoli da nešto konstatiram, znači, kako poznajem te nekakve, neke od poznatijih tih sportskih novinara, nogometnih, i oni ne mogu doći do više tih nogometaša, tih vaterenih, Ma ne, ja nemam problem doći do bilo koga. A on ne da intervju? Pa ko ne da dobije, ja ga steram u mu tako kažem nešto odvratno, ali to je još od Rusije. Svi mi daju izjave, ne mogu se požaliti, rijetko kad i to samo zato što mu nisam osobno simpatična, ne zbog toga što neće sportskoj televiziji dati izjavu, nego neće meni kao meni. Ali ja nemam problem ni od kakvog sportaša dobiti intervju, valjda imam nekakav pristup koji nemam pojma, uglavnom i uspijevam ući na sva mjesta di ove druge kolege. A zašto? Zato što i među našim kolegama imaš onih koji misle da su zvijezde, nadobudnik, onda imaš ovih mladaca. I šta se dogodilo kad nam se jednom rukometna Repka vraćala, ja sam lijepo otišla, znala sam gdje će doći autobus i rekla sam, rekao Lino Červar da me pustite, kažem ja ovim dečkama iz osiguranja. I čim su mene vidjele neke curke sa, drugih televizija, odmah su se pokupile i otišle kao njime, neće oni s nama, fuj, sportska televizija. I onda sam ja za svoju televiziju dobila ekskluzivu, jer sam samo ja bila tamo i sačekala kad su ljudi počeli izlaziti iz tog busa. Tako da moraš u struci, znaš i sam, moraš grist i moraš biti spreman. Recimo sad kad si već skrenula temu i počeli smo već pričati o novinarstvu danas, meni često ovako ljudi kažu, obrazovani ljudi, liječnici, medicinari, pa to na svakoj televiziji isto. Kad počneš gledat dnevnik, samo je ovo 5 minuta prije poslije, imaš te sačekuše pred sudom, pred uskokom, jel tako, neku presicu, tamo nešto... Bifla i jedno te isto. Neke fraze nogometne, i
I možda komentar. Ima par uvijek talentirani ljudi koji lijepo pišu, koji nešto razumiju, to malo bolje. I koliko ima opće pisanog novinarstva, sad to možemo pričati. A ovi koji još znaju nešto malo napisati, pričati, rade tu jednu analitiku, to su gotovo sportski, kako se zove, ko treneri, znaju, pričaju, mene to zanima da ja to čujem. Evo, ja se divim recimo Juri Ozmecu, ne zato što je izdržao biti moj urednik tolike godine, nego što je stvarno enciklopedija. Pa imaš još i starijih novinara, imaš i od ove mlade ekipe, ljudi stvarno znaju i stvarno talentirani, manje talentirani, zagriženi, više volje, vrijemi, više se trude, vole svoj posao, znaju. Jeste, ali ja nisam ni mislila da ću ja iz političkog i studijskog novinarstva doći da budem novinar na sportskoj televiziji, a sad mi je žao što nisam cijelu karijeru posvetila se tome da budem sportski novinar. Ovo sam htio samo konstatirati. I oni kažu, prestali smo mi da nekog balavca moj intervju. Ne daje intervju. To je njihova nekakva furka. Čija? Pa nogometaška. Pa šta me briga za njih? Dobro, eto, samo ja se više manje neću reći, ne bavim s tim, ali nekad je bilo sasvim drugo vrijeme. Recimo, mi smo objavili portal Tjedno knjigu kolumni pokojnog Amiga Magdića. Po mnogima najvećeg hrvatskog nogometnog novinara. Čovjek je napravio intervju s Pelenom, s Maradonom. 7 dana je bio s Maradonom. Da. Znači, nema tog nogometaša koji je išta značio, kako se zove u svijetu nogometa, da on nije imao ekskluzivu nekoliko puta u životu i takve stvari. Ovo je danas neko drugo vrijeme, tako je, eto, to ispalo, evo, drago mi je da se to dotakla, možda smo neplanirano počeli od toga, ali nešto bi te drugo ja pitao. Koliko se danas televizija gleda, ti kad kažeš da imaš te podatke? Ovako, televizija... sigurno to pratiš. Naravno, televizija se, vjerovo ili ne, jako puno gleda, što je nekad bio radio, kaže radio, ne radio, svirati radio, sad je televizor uključen stalno čak. I ovi mlađarija koja je uglavnom TikTok i društvene mreže, pošto današnji pametni televizori, pa i kod kuće YouTube i gledam preko televizora zato što je veliki ekran, dosta se gleda televizija. Dosta se gleda televizija i još uvijek ima utjecaja. Meni nije drago što se novine ne čitaju više kao što su se čitale, to ih čitaju možda u kafićima ljudi koji dođu, koji ima živaca. Ajmo bolje reći ovako, nikako se ne kupuju, čak se i čitaju ako dođu nekom. Pa dođe to, njih čitaju uglavnom stariji ljudi, jer ono što je problem, jer sad pričali smo o sportu, pa nije sport samo nogomet, imaš i drugih. Šta je problem? Problem je, to kažu svi liječnici koji testiraju djecu kad trebaju ići u školu, problem je djeca nemaju strpljenja i djeca nemaju motoriku. Jer nema više ono da izađu pred zgradu ili tamo kako mi što smo bili, da se igraju i da spenju po drveću i tako. Ako se bave sportom, to je organizirano u klubu, dođe tamo, tandrče svoje što ima, ide kući. I uglavnom, gledajući sve ajmo sve brzo, nema živaca da se udubi u nešto. Ja stvarno ne znam i divim se nastavnicima u školi koji uspijevaju nekako izaći s tom generacijom na kraj. Pa zato što sve kraća forma, sve površniji sadržaji dominiraju. Sve površniji sadržaji dominiraju, niko se ne zadubljuje u to i ne može se, kaže, ja ću sve naći na internetu. Čekaj, ko će staviti to na internet? Ko je skupio ta znanja? Nego ti moraš s nečim krenuti da bi ti nešto našao. Moraš. Pa gledam ovu umjetnu inteligenciju. Meni je umjetna inteligencija Eldorado. Ja ne znam ni šta je to. Ja je koristim samo tako, a onda gledaš... Meni umjetna inteligencija znači umjetna duša. Šta to znači? Ne. Umjetna inteligencija... Ne zanima, ja sam čovjek prošlosti. Sad svi kad krenemo... Dobro, pošto te ne zanima... Mi se samo možemo vraćati. Evo ozbiljno ti kažem... Da. Kasno je to za mene.
Da. Pa zašto misli, pa mlađe si od mene čovječe, koje si godište? Pa ti si zainteresiranija. Mlađa sam duhom. Ti si, imaš tehničke te karakteristike, sposobnost, tehnički si mozak. Više imaš sklonosti prema tome. Nije svako za sve. Ti si više romantik, ono, da. Na neki način. Da. Ali evo recimo kažeš analitiku, sad smo to malo proanalizirali, mediji, kako bi opisala televizijsko političko novinarstvo danas? Pristrano. Prva riječ koja mi je pala na pamet, pristrano. Gledaj. Ima neki profesionalni mediji, recimo. Čekaj, jesi ti pratio ankete sad pred ove lokalne izbore? Dosta. I šta su govorile? Koja stranka vodi, koja je izbila za XY promila, koja će dobiti. Ovaj njen predsjednik već govorio, vidio sebe kao budućeg premijera. I kad su izašli rezultati, što pjeva Rambo Amadeus, šta da radi Mila Marti, izašli su rezultati. Pushing, što rekao rođo pokojni, pushing. Meni je jako žao što se kolege, neko im je simpatičan, neko nije, nekoj stranci su skloni, nekoj nisu i sad ajmo proglasiti tu stranku, ona će dobiti, ona će ajmo drukat za nju i onda ništa. I je li SDP popušio i ove parlamentarni i lokalni izbor? Jesmo. Ja mislim da se pokojni Račan, kog sam strašno cijenila, okreće u grobu kad vidi recimo danas Hajdaša Dončića koji kaže ovo su bile tužne vijesti, idem se ja sad proveseliti tamo u tvornicu di možemo. Ali recimo ljevica se ne bavi s onim čim se ljevica treba baviti. Oni se bore za prava homoseksualaca, za ti razni timi. Kako će sad sirotinja se prema njima orijentirati? A sirotinja je obično konzervativnija. Ba ljevica nema pojma o čime se onda bavi. Mislim, u evropskom kontekstu, ne samo kod nas. U evropskom kontekstu, ako misliš na ovu woke ideologiju i ovaj užas koji se nadam da su došli do pameti, pa da će to početi dokidati, jer je iz Amerike to krenulo. Sad, svejedno što je to Trump sad potego, ali ja mislim da je kulminacija tog užasa bila na otvaranju olimpijskih igara u Parizu, pa je se vidi ismijavanje Isusa, one groteskne likove tamo. Zašto bi ja ismijavala tuđu svetinju? Evo, tebi može biti svetinja ova čaša, mislim, govorim primjer. Ali zašto bi ja sad uzela pa tebe vrijeđala? I to smiješ, to ni stavio Muhameda tamo pa da ti baci bombu pa da vidiš. Čak ni Muhameda. Zašto bih ja uzela... Jer ovo znaš da ćeš proći. Da. Zašto bih ja ismijavala... Mediji će te podržati, to si malo ismijala, eto, stavila se tamo, ali daj ove stavi ismijala. I onda onaj lik iz Alžira, koji je muškarac i sad ove boksačice protiv kojih je on bokso, kažu ljudi dragi, pa ovo je muškarac, on ima muške udarce, pa valjda on neko... Ne udarce, nego ge. Govorim profesionalne boksačice. Može žena biti jaka, udarite... Ali ne može, nema gen, a on ima i gen muški. I nema vrstu. I tek sad su oni počeli govoriti da je on transrodan, da je on ovo, da je on ono. I sad najgore je to što su se nekakvi muškarci koji su propali u svom sportu, tako je bilo i u plivanju, sad oni su... Znači, recimo u tenisu, žena što je jača, tu je sigurno imat će bolje rezultate, što je jača, znači dolazi do te mutacije, tako? Mutacije gena i imaš ti ljude koji su ni ovo ni ono. Ti govoriš nešto što nema veze sa... ali dozvoli, prekidaš me, dozvoli da... Pa kad pričaš gluposti, jebote, ja govorim... ne znam šta sam trebao reći da pričam gluposti. Kažeš da žena koja se bavi tenisom... Tenisačice ne daju, ne možeš imati pimpek i igrati tenis u ženskoj konkurenciji. Pa svaka čast, ali što je rekao mutacija ovo, šta mutira... Pa imaš ti muškobaljanskije žene.
Pa Razumiješ? ima, ne mora svaka biti Pa žena. ne mora, pa nisu gluposti. Ne mora biti svaka, imaš i muškarce koji imaju tanak glas i to, ali što ne znači da su homoseksualci ili Pa da ne su mora žene. znači, da. Prema tome, Ali kad tebe stave na tu analizu, kad on tebi nađe muški i ženski gen, to ne možeš da pa kod prođeš ovog kroz je aparate. pronašao, on je kriptorhid i sad oni su ga namjestili, to je bio vrhunac, da, i drugo čime, i da se vratimo na ljevicu, onda ovo maltretiranje... Ali imamo teme, skačemo. Pa ne skačemo, nego smo krenuli, došli smo, to je maltretiranje sa zelenim, što nema veze sa životom. Imam prijateljicu koja radi kao njegovateljica u Njemačkoj, ona je Mađarica i sad pitam ja nju kako žive Njemci. To je bilo prije 2 godine. Kaže ona, znaš kako žive? Ujutru idu trčat, onda idu na posao, onda posle posla idu na nekakav sport i tjeraju i djecu da idu na sport. Onda preko vikenda, kako onda kaže, ona pokupe i decu i kerove i idu isto tamo negdje na sport i oni samo pričaju o zdravom životu, o koliko su pretrčali, koliko skvoša, koliko ovog onog. A znaš, bavljanje samo time, to ti vodi u dekadenciju. I mene uopće ne čudi što je Njemačka pala na dosta niske grane i što AfD raste. Mislim, stvarno uopće me ne čudi. Uopće me ne čudi, jer ovo je postalo, mislim... Ajmo opet konkretizirati. Pa zašto je propao stari Rim? Zato što je skliznuo u dekadenciju. A zašto je sve na svijetu propao? Pa, to ti je. Ćemo tako. Gle ovo, Vesnica. Ajmo mi se vratiti. Znači, ti si politička novinarka. Pa ja i govorim o politici. Pa dobro, ali ne na način na koji dozvoli da vodi malo emisiju. Pa i vodi. Znači, ti si politička novinarka, pisala si prije za Glas Slavonije. Jeste, svi misle da si iz Vojvodine, a ti si iz Odžaka. Nisam ja iz Odžaka, ja sam u Odžaku, u Doboju sam rođena. Moji roditelji su iz Odžaka i onda kako su završili fakultete, u ono vrijeme, pošto je Odžak bio u nemilosti, kogod je završio neku školu, taj je bio odveden iz Odžaka što dalje, da se Odžak ne bi razvio, nego tako su moji roditelji otišli, u stvari dobili posao u Vojvodini. Onda su se razišli, mi smo s mamom ostali u Vojvodini, otac je otišao svojim putem, nebitno sad. Uglavnom, ja sam tamo završila školu. Moje prvo radno mjesto je bilo u Novosadskom dnevniku, u poljoprivrednoj redakciji. Da. S Marđinkom? Da, i onda je on posle, nažalost, protjeran. Jedva izvuko živu glavu. Evo, ako gleda ovo, pozdravljam ga puno i njega i suprugu. I posle sam prešla na televiziju Beograd, odnosno i Novi Sad, jer su to bile povezane redakcije. A studirala si u Beogradu? Studirala u Beogradu. Vidiš, zato imam pitanje za te. Aj, pitaj. Priča ti, završi tu svoju priču, pa eto onda. Uglavnom, moji svi poslovi su bili vezani za poljoprivredno novinarstvo, poljoprivredne redakcije i jedan od mojih prvih intervjua je bio s nekim tipom u Požarevcu koji je se vratio iz Amerike i tamo je pozvan da preda nagradu kako sam trenirala jahanje, pa onda sam išla na sve i konjske trke. I on je trebao da preda nagradu u glavnoj trci, onda su ovi meni došli, kažu, ja sam, znaš šta, evo tu je neki naš, treba predat nagradu, niko od novinara ni ne gleda u njega, bil ga ti intervjuisala, kažem ja dođem ja, kaže čovjek, ja sam Vesna Kljajić, kažem ja sam Slobodan Milošević. Moj prvi intervju je bio sa Slobodanom Miloševićem, što kažu onim Slobodanom, onim Miloševićem. Pravim, da. Slobo. I onda ja napravila intervju, pitala ga nešto bez veze, i tako, i dođem u redakciju, idući tjedan, u ponedjeljak, utorak, i kaže meni moj urednik, kaže, šta sam ja tebi rekao, s kim se pravi intervju? Kažem, ja s nekim ko je poznat. Pa kaže, da bome, a ko ti je ovaj? A onda kad imaš 24 godine, onda braniš svoje djelo. A gdje on radio u Beobanki, on bio direktor? Jeste, a bio je u Americi, pa se vratio iz Amerike. A kažem ja uredniku, majde objavi i ovaj će da bude poznat. Dakle,
onda objavili smo, ali sam morala napraviti članak, jer on nije prošlo, ne znam, ni 10 mjeseci, Milošević je postao onaj Milošević, onda kad je dolazio u Novi Sad, onda je moj urednik išao dijelo kravata uzeti izjavu, kažem znaš šta, sad ću ja doći reći da si ti mene natjerao da prepravim intervju. Nemoj. Uglavnom, uvijek su priče tražile mene, a ne ja njih. Evo, imala sam nekako sreće što se tiče posla, a za vrijeme rata sam radila, uređivala Glas ravnice, radila sam u Demokratskom savezu Hrvata Vojvodine i bilo je bome vrlo veselo biti deklarirani Hrvat u to vrijeme. Bela Tonković, ja stvarno smo svi bili pod jako velikim pritiskom. I onda je, kad je potpisan sporazum o normalizaciji... Eto, vidiš da to na internetu nema, sve to što pričaš. Pa nek nema, pa evo sad slušaj. Onda sam ja odlučila, onda su mi preko ovih mojih prijatelja iz crkve, oni su mi nosili članke, prenosili, svakako smo se dovijali za vrijeme rata da za Glas Slavonije poturimo za Večernji list i onda su pitali ovi u Glasu Slavonije ko sam ja, kad već toliko pišem, onda su oni rekli da Vesna se uskoro vraća nazad u Hrvatsku, jer ja sam imala namjeru još negdje krajem 80-ih se preseliti u Zagreb, jer mi smo jako bili vezani i za Osijek i za Zagreb i brat je već tamo tražio posao i to. I onda sam ja počela, moj prvi posao u Hrvatskoj je bio dopisnica Glasa Slavonije i Zagreb. I godinama si to radila i počela si raditi na televiziji u to vrijeme. Imao je tako Romano Boković politički show, Malnar je imao Nightmare Stage, pokojni je nedavno preminuli Mladen Horvat je bio glazbeni urednik. Jeste. Bio je Željko Pervan i to je bio OTV. Tako. Da. I to je bio OTV, što jednom Stankecu rekao neki gledatelj, šta sjediš tu na televiziji? Kaže, on je to televizija, to je OTV. Da. I ti počinješ raditi dugi niz godina. Pa 12 godina, ovako, ja sam prvo radila sa Malnarom i to dosta dugo, a onda su mi rekli, kaže, znaš šta Vesna? Koje godine si radila s Malnarom? Pa počela sam od 2003. pa sve negdje... Prije toga bila Zrinka Devovski 94. 5. Pa je bila ona Bugarka, ona... Da, ona je bila posle mene. I ona je bila, Uglavnom, ja sam radila... Ovo što ja sad pričam, to ti je 90. godine. Ja sam radila jako dugo, kažem, ja sam počela od 2003. Ja sam radila jako dugo s Malnarom, onda je, pošto je Malnar počeo poboljevat, onda je... Jesu oni već tad bili na Z1? Ne, bili smo na OTV-u dugo. Na OTV-u 2003. Da, pa smo pa smo onda otišli na Z1 i onda su oni rekli, Vesna, znaš šta, aj ti napravi svoju solo emisiju. Moja prva emisija je išla na OTV-u, zvala se Pečat vremena, a Ko ti je bio gost? A ko nije? Dobro, ko je prvi bio gost? Nemam pojma. Sad ono političko vrijeme, 90. godine, početak 2000. i sad recimo 25 godina kasnije, 30 godina kasnije. Da. Evo. Ti, Vesna, ista i politička situacija. I naravno novinarstvo u tome. Ja sam došla 96. godine kad je potpisan sporazum o normalizaciji odnosa između Hrvatske i Srbije. Onda sam ja iskoristila priliku da se ja vratim i da se zahvalim Demokratskom savezu Hrvata Vojvodine, jer se tamo počelo smirivati. Ono što je prvo bilo, to je bilo što sam vidjela, to je bilo ono za 100 jedinicu, onaj veliki prosvjed. Ja sam tek počela ufuravati se, pojma nisam imala. Kažu meni, ideš intervjuirati nekog političara u redakciji, ja pitam, a ko je taj? Ja sam pratila, pa su me stavili vanjsku politiku, sam pratila, tako da. Ono što je meni smetalo, recimo početkom 90-ih, to je
novohrvatski jezik koji je išao za ponjemčivanjem pa nekakve složenice, nekakva sranja i znam kad je moj brat, pošto je bio u logoru, kad je pušten i kad smo ga prebacili u Osijek, onda sam ja došla jedva nekako preko Mađarske od Svakle, došla sam da ga obiđem i to i sad on je živio stanovo kod nekih ljudi i Osijek, 93. godina, zima, ciča, ne znaš di si. Ja došla kod njih, oni mene ponudili večerom. Taj gazda, on je svaku moju pratio riječ i ispravljao jer to nije hrvatski. A sad svi opet srpski pričaju. Ja znam, mene cijeli život korigirali, a sad opet svi srpski pričaju. Znaš kako se lik zvao? Zlatibor Petrović. Pa jebem, pip. Mater, misliš da mi to imamo? Pa ja rekla, pa čekaj, ti se zoveš Zlatibor Petrović, ne, kažem njemu sam rekla, ti se zoveš Zlatibor Petrović, ratište te nije vidjelo, ja dolazim tu, priredili mi 2 prometne nesreće, teške četnici, jer je trebalo istjerati sve intelektualce iz Srbije, i sad i ti meni nešto govoriš. Uglavnom, meni je smetalo to, isto sad ko što mi ova navala cajki ovih i narodnjaka iz Srbije, a stvarno, mislim, ja ne znam, izgleda da su nas glazbeno pobjedili, pregazili su nas što se toga tiče, jer ono je najniža kvaliteta, živi užas i to, i sad ti kad gledaš, prodaje 5 arena, ženska nikad čula, za nju nisam, onda sam malo slušala to nešto njeno pjevanje, to mislim, bez veze, onda kažem, ja sam zato nek sluša kogod šta hoće, ali čekaj čovječe. Kažeš da ti je najlošiji gost bila Ruža Tomašić. Pa nije mi ona bila najlošiji gost, nego je najteži gost bila, zato što je žena došla u emisiju, mi smo joj ostavili sat vremena emisije, žena je odgovarala sa da i ne, i dalje. I sad gledaš, misliš, prošlo je pola sata, pogledam tek 10 minuta. A inače, posla je u drugim emisijama kad je dolazilo, onda je vidjela da nisam Račana, Budišu... Jeste. Apropo Budiše, kako sam uopće ušla u Noćnom moru? Imala sam u Saboru intervju sa Budišom. I sad završili mi intervju, izlazimo, Jaran radi napolje anketu koju je ukrio slike. Ja stanem i kažem, jel Jarane, jel imaš ti prijatelj imaš? Pa da vidiš sliku iz tvog preduzeća kod prijatelja u dnevnom boravku, jel bi ga ti pitao otkud ti slika? Zato što te slike bile u kabinetu od potpredsjednika vlade Simonića i našli ih kod njegovog prijatelja u dnevnom boravku. Jaran gleda, u mene nema pojma, izlazi Budiš i pita njega Jaran ko je ukrio slike, kažu ne znam, a znate li vi gdje sam ja svoj auto ostavio? I onda poslije su mi rekli dečki da je on uvijek zaboravio gdje se parkira i završava prilog, stoji Budiša pred Saborom, pred parkingom i gleda ovako, gdje sam ja. Ko? Pokojnik Denis Kuljiš. Pokojnik Putki mene šao da tražim auto. Uglavnom, ima ljudi, meni se 2 puta dogodilo. Da, uglavnom to je bila Ja misliš na nešto 5. Da. I onda nemaš poveznicu gdje si stao. Da, i nebitno ti je to. I uglavnom to je bio moj prvi prilog. Jaran je mene potpisao sa Željka Antunovića. Ne mislio da sam ja Željka Antunovića i tako da eto, tako sam onda su me pozvali da dođem kao gošća, pa sam ostala stalno. To ti je bilo moj ulazak u Noćnom moru. Recimo, politička situacija danas i onda. Je možda vrijeme, možda čak malo i predosadno. Šta je? Današnja politička situacija u Hrvatskoj, u odnosu na ono što se događa u Srbiji. Je možda čak do ovdje dosadna situacija. Nije, gle, ono što se događa u Srbiji, to je, tamo imaš Vučića koji je na vlasti i stalno govori da je on ugrožen. To je van pameti. Imaš ljude kojima je dodijelo, on je već 35 godina
na vlasti, tamo Palamud i ne znam ni ja šta. I sad ovo, kako se zove, ja ne znam jesu li ove blokade i ovo što se sad kod njih događa, je li to pravi način, ali uglavnom to je, i da, i uopće nam nisu dobronamjerni. Jer možeš ti razgovarati s nekim ko glumi da je demokrat ovo ono i onda ti kad uđete u neku raspravu, pa ako nije onako, pa kad mu nestane argument, onda počne vikati, a šta ste vi nama radili? Pa evo ove klince nazivaju ustašama. A kod nas, da, zašto je, ja već dugo nisam išla kući zato što neću da me... Ja malo vidim, Nenad Čanak se brani da nije ustaša, da. Da, pa to je. Hoće li Vučić završiti slovo? Kod nas nije dosadno, nego je... Nije dosadno jer mi se bavimo nekim drugom vrstom života, mi se bavimo životom, a ne ovim cirkusiranjem ko što je to. Jer ovaj ni ne zna drugo, samo zna... On imitira te klince. Teorija zavjere, on ugrožen, on pa je to što on kaže obojena revolucija i ko stoji za te obojene revolucije, to još nisu dali neke dokaze. Dobro je osmišljena, kogod da stoji dobro je osmišljena, to su ljudi, pošto Srbija, pa evo sad jesu ga sad i Rusi napali da nema sjedenja na dva stolca. Moraš se odlučiti, si za Zapad ili si za Rusiju. A ne za lagodnu poziciju. Kako mu ti ovako, kao jedna iskusna politička novinarka, predviđaš i kao osoba koja je tamo živjela, odrasla, tamo školovala se, kako mu ti političku budućnost predviđaš? Pa ja mu predviđam bjekstvo. Kao Mira Marković. Bjekstvo sam vjerovatno negdje već ima gdje se može jatake, uglavnom ja mu predviđam bekstvo, ne očekujem da će ga neko skokat, to ne mislim, ali da će dići sidro kad vidi da je došlo do kraja. Što rekla moja mama kad je Milošević izgubio prvi put izbore, zove mamu i pita mama šta ima, kako je, kaže, pa znaš, Milošević izgubio izbore, ali ne smije niko da mu kaže. A reci mi, epicentar zbivanja je bio Novi Sad. Krenulo je iz Novog Sada, to je jedno opće nezadovoljstvo i Srbija više nije ista, krenulo je iz Novog Sada, tako ta, Točno. Skoro sam rekao Jugot revolucija, ali je ga prihvatila cijela Srbija. Da. Da je prihvatila cijela Srbija jer svi ljudi misle isto i onda ko će prvi krenuti. I onda je sa onom nastrašnicom, ono je bila kap koja je prelila čašu. I ne bi to tako grunulo i krenulo da ovi nisu počeli se izmotavati pa su čak otišli kod majke koja je izgubila 2 djece i tamo ajde zahvali se predsjedniku Vučiću, na čemu da se zahvalim. I to je onda je javnost ostala konsternirana i onda je okrenulo. Ja. Dobro. Naši pogledi na talk show su očito različiti. Vidim da ti mene ovako baš ne razumiješ u mojim kretanjima, u mojim tematskim blokovima. Sad bih popričao o nečemu što sam neki dan gledao. Jedan podcast, stvarno bih ga spomenuo da sam zapamtio kako se zove. A ti znaš kako se zove, pa ti reci. Koji? Taj neki dan si davala tamo intervju i pričala si o pokojnom Malnadu, o pokojnom... Da, kod je Mučaču podcast. Meni ga Mučaču, da. I ja sam tamo pokojni Ante, doktor Ante Pavlović, i tamo si pričala. Ja bih volio ovako da se malo dotaknemo toga i ja ću sad recimo prvi put iznijeti neke podatke da malo ispravimo. Ja. I zahvaljujem ti se što se nisi sjetila kako se ja zovem. Ja. Nek si rekla jedan kolega. Ja. Da. Pa možda da... Pa znaš ti kako se ja zovem, stvarno? Zoveš se Dražen Stjepanić, za razliku od tebe koji se nisi mogao sjetiti kako se ja zovem. Kad nisam mogao sjetiti? Pa sad na početku. Kako nisam mogao sjetiti? Pa jesam ja rekla svoje. Pa čekaj, smo malo prije pričali. Pa jesam rekao Fatima Bona, djeci, jesam rekao Vesna. Da, ajde. Kako se zove, ajde nastavi. Da, znači, ja sam dva puta, ko veliki fan te emisije,
Znači, imao sam priliku vidjeti ko gledatelj i neposredno gostovati, jel? Kad je još Zrinka Delovske to vodila, kolegica koja je danas radi na televiziji, jel? Mlada djevojka tad bila, vodila je, jel, razgovor. I mi smo bili, i mogao sam vidjeti odjek te emisije. Kod da si danas na CNN. Da. Mislim da ne bi bio takav odjek. Da običan svijet vidi. Drugo je što bi medijski, jel, to bilo, sigurno, popraćeno i tako. I ko veliki fan puta sam ja, više puta sam pokušavao, a 2 puta sam direktno pomogao, jer mi je Džambo susjed. I ko susjedu, i ko čovjeku koji to radi, i koji je to začetak nekog reality showa, to bi ja čak tako rekao, to je bio polu reality show. Koliko god su oni nešto zamišljali, je neki koncept, a to se opet na kraju bila čista improvizacija. Da. I prvi put je bilo one sa onim zvonom, bojima, ali nije to dugo potrajalo. I drugi put dogodilo se šta se dogodilo u međuvremenu u toj pauzi, dok su ti razni urednici. To ne možeš vjerovat kakvi sve ljudi se pojave i oni odlučuju i zaključe da ta emisija koja je tako jedna legendarna emisija koja je na lokalnoj televiziji se mogla uspoređivati sa HTV-ovskim gledanošću, njima nije zanimljivo. Ja. I u međuvremenu su gatale ovi Astro show i zasjeli za taj termin. I to su postali jako skupi termini. Zato se pojavio onaj termin. Znači, nije bio cilj, što bi rekao Zlobni Bujanec koji mi je ukinuo tu emisiju, da ja budem novi Mandar. A bila ti je odlična emisija, ja sam jedva čekala da je gledam, kad je onaj Ante Kovačević, Bože, kad je Pavlović, doktor Ante, doktor Kajropraktik, kad je istresno, kad je ovdje naočale dobio. Evo sad, hvala ti što se sjetila njega. Meni je ta tvoja... To je moja najveća sramota, to meni najgora kompromitacija bila što sam imao... Ma kakvi, odlično, ja sam jedva čekala tvoju emisiju. Ne, ali to taj Ante prvi put. Znači, ja prvo kad sam krenuo, bio sam na modu, na šovu. Sad Džambo meni javlja, aj dođi, rekao, onaj gost je otkazao, bit će Ante. Ja sam 3 puta vodio razgovor s njim uživo. 3 puta po 90 minuta. Ono je bilo, Prvi put kad sam krenuo, ja sam pogledao malo kad sam vidio ono s Malnanom, s Činom, ja sam odmah znao da ima manijaka. Da. I prvi put je bilo one sa onim zvonom, bojima, ali nije to dugo potrajalo. I drugi put dogodilo se šta se dogodilo u međuvremenu u toj pauzi, dok su ti razni urednici. To ne možeš vjerovat kakvi sve ljudi se pojave i oni odlučuju i zaključe da ta emisija koja je tako jedna legendarna emisija koja je na lokalnoj televiziji se mogla uspoređivati sa HTV-ovskim gledanošću, njima nije zanimljivo. Ja. I u međuvremenu su gatale ovi Astro show i zasjeli za taj termin. I to su postali jako skupi termini. Zato se pojavio onaj termin. Znači, nije bio cilj, što bi rekao Zlobni Bujanec koji mi je ukinuo tu emisiju, da ja budem novi Mandar. A bila ti je odlična emisija, ja sam jedva čekala da je gledam, kad je onaj Ante Kovačević, Bože, kad je Pavlović, doktor Ante, doktor Kajropraktik, kad je istresno, kad je ovdje naočale dobio. Evo sad, hvala ti što se sjetila njega. Meni je ta tvoja... To je moja najveća sramota, to meni najgora kompromitacija bila što sam imao... Ma kakvi, odlično, ja sam jedva čekala tvoju emisiju. Ne, ali to taj Ante prvi put. Znači, ja prvo kad sam krenuo, bio sam na modu, na šovu. Sad Džambo meni javlja, aj dođi, rekao, onaj gost je otkazao, bit će Ante. Ja sam 3 puta vodio razgovor s njim uživo. 3 puta po 90 minuta. Ono je bilo, Prvi put kad sam krenuo, ja sam pogledao malo kad sam vidio ono s Malnanom, s Činom, ja sam odmah znao da ima manijaka. Da. Druga stvar, ja se nadam da gledatelji neće zamjeriti, to je daleko najgledanija emisija, ima po nekoliko 100.000 pregleda do danas, ali je krivo sve prikazano. Znači, ja sam odmah vidio s kim imam posla, bili su ovako neki tamburaši. I oni će biti u studiju svirati. I oni dođu i kažu,
A gdje vam je siguriti kad su vidjeli da je on gost? Rekao, kakav siguriti? Treba smo Ostanem s takvim čovjekom. Razumiješ? Prvo, ko s tobom? Teško je s tobom voditi razgovor. Moraš, ne možeš se ti s tobom nadmudrivati. Ti moraš tebe pustiti, malo eskivirati i polako, znaš, razumiješ? Prebacivati na tematske blokove. A s njim je to, naravno, to si u pravu. Nema šanse. S tim što je čovjek ima dva lica. Jedno pred kamerom i jedno iza kamere. Da. Znači, on iza kamere, mislim, nismo se mi dogovarali što ćemo raditi. A on je čekao signal od sajbabe. Da ima posla sam. Sad dok je on, a antialkoholičan je, to tako. Da. I sad dok je došao signal od sajbabe, ja sam popio 2 piva, pa nemaš pijan voditi baš emisiju. Da. I evo, ljudi, uvijek je piše, pijani voditelj, najgluplji voditelj na svijetu. I Pa on to mene je udari. zloba. Pa jesu i nama... Mene ovako došao, mislim, ja jesam provalio glupost, znaš, pitam, oprosti mi Bože, evo stvarno je. Pa šta Bog zna hrvatski, znaš, on meni priča, kako sajbava, ne znam nešto, bila je neka tema. Ja jesam malo, znaš, popratilizovan, znaš. Druge emisije su bile, znaš, sasvim, kako bi ti rekao, pristojnije. Hoćeš ti da ja tebi nešto kažem. Ono što ja vidim kod Hrvata u Hrvatskoj, pazi, zašto mi nemamo filmove ko Bosanci i Srbi? Zašto nemamo? Zato što mi glumimo da smo mi kao bajagi kulturni i kod nas ako se našališ onda to znači da si nekulturan i da si seljačina. Purgeri, oni glume da su oni neka elita, ja koja govorim i njemački i mađarski, jer sam iz te sredine došla iz Vojvodine. Znaš kako oni govore šta je purgerski? To je kao prije 50 godina prvi gastarbajteri tamo iz nekog sela odnekle, kad su otišli iz nekog brda, pa kad se vrate kako govore njemački. Znači, purgeri su bili najobičniji slugani Austro-Ugara i oni su govorili nešto što su mislili da je njemački i mađarski i zatirali vlastiti hrvatski jezik. Ja to potpisujem. Pa isto kod danas engleski. Ja to potpisujem. Isto ta malograđanština danas, evo, svi pričaju engleski. Kao bajagi, da. Ako ne znaš engleski, ti ne možeš otići na kiosk. Ovo je sluganski njemački, sluganski mađarski. Pusti mađarski i njemački. Prokomentiraj ti meni danas, recimo, kad ja dođem u restoran i dođe mi strana radnica i ja kad počnem, ovako je piće naručiti, ali neko jelo i meni se svi smiju kako ne znam engleski. To mi prokomentiraj. Pa gdje su ti se smio? Pa nije jedan put jelo. Pa di to, ajde reci. Pa evo Bogovićeva cijela, tamo moraš znati engleski kad bilo koji drugi lokal uđeš. Mislim svaki drugi, jel? Pa jel ima neki jelovnik na srpsko-hrvatskom? Otiđi jutros, otiđi ujutro u te dućane. Ja nemam nikakav problem. Moraš znati se sporazumjeti rukama i to. Kad je već takva situacija, kad neće naši da... Pazi ovo. Ja ti imam Koji imaš kafić koji ima hrvatsko ime? Pa šta? A zašto? Imam neki butik da se zove Hrvatsko. Ali zašto ne postoji zakon o imenima koja možeš davati, koja ne možeš? Zašto ja kad dođem u kladionicu moram pokazati osobnu, a zašto ideš u kladionicu? A ovaj pređe 5 granica s oružjem ne mora imati nikakav dokument. Pa zato što ne znaju da ima oružje. Znaš, ovo može postati ovisnost, to klađenje ti pokoka tamo sve i nema, ovisnosti nema ni. Slušaj, kladionica. Ja sam antialkoholičar jer imam u familiji alkoholičara koji su nadrapali ko žuti, neki su umrli, neki su po domovima, neki po psihijatrijama i znam kako je to zlo. Drugo zlo koje ja gledam svakodnevno to su te kladionice. Neki dan pokušavam se parkirati i odjednom doleti neko dijete na romobilu, curica možda 9 godina. Ja sam mislila da ima pekarnica pored. Ne, ona stane pred kladionicu i viče ajde mama kući. A mama ovisnica pa kaže mala pa tu si već sat i po. To mi je ovako jedna od najtužnijih epizoda koju sam vidjela u čak tužnije i od ovog što mi je uginuo pas, mislim, kojeg sam imala 10 godina, pa ti je žao životinje. Znači sad samo imaš 5 pasa? 4. A imala si 6? Da.
Pa ne Dvoje bude se jedan uginuli, ili dva. dobro. Jednu Toliko znam i ja zbrajati do 6. Jednu pudlu smo morali uspavati jer je dobila tumore, a ovaj Luj, kraljevska pudla, 10 godina i dobio moždani udar, jer veliki psi žive kraće. Ljudi, ako nabavljate pse, računajte što je pas veći, on živi kraće. Eto. Inače, Vesna Kljajić, Saljić, živi u Kozarem boku. Jeste, Tako? u putevima. I ima papagaja Jozu. Jeste, imam papagaja Jozu, Žakoa Jozu. I sad kako Kakav je to papagaj za to je siva papiga sa crvenim repom, on je veličine goluba, nije toliki. Veličine kao golub, ja imam mužjaka jer zanimljivo, ženke su privrženije muškarcima, mužjaci ženkama. I onda moj Ozo, on meni stalno sjedi na ramenu i to je jedna velika ljubav. Onda kad i pričam, on neko kodovik, je tako? Naravno. Papagaj zna pričat, šta se priča? Pa ništa, razne Hoćemo ga sljedeći put dovesti da pričam. A neće, ne, on da ja sad njega dovedem, ovo bi njemu bilo novo i on bi se ščičurio kod mene, ne bi pričao ništa. Da, si Ozo. Ma neće me zezati. Pa da. Tako da, imam mace, male su sad, zato što u kuću bio jesenas i to je, napravio mi je kao, skoro mi je uništio novu perlicu suđa. I to je ove bajke, stavim mu ljepilo, stavim mu mamak, ništa, najbolji protuotrov za miša i mačka. Ako voli miša. Bez obzira, oni kad nanjuše njene tragove, mokraću, izmeti to mači i neće da idu. Jer ja sam imala pse, kod mene mačke nisu zalazile i onda su miševi, mi ćemo tu prezimiti, to je, a još se panično bojim miševa i tako da baš mi je užas, jedno smo govorili to mišu. Tako da i jako volim živjeti u Kozari putevima, odnosno u Boku, to je jedno putevi i Bok. To je jedino mjesto na svijetu da možeš otići da ne zaključavam. Radiš na Pantovčaku, a stanuješ u Kozarem Boku. Da, nikad ne zaključavam. Ideš tamo na Pantovčak, obavljati razgovore i onda ideš. Nikad ne zaključavam kuću, kad god neko nešto kuva, peče, uvijek ti donesu. Kad idem na put na 2-3 dana, susjedi pripaze i životinje, i kuću, i sve, i baš volim tamo živjeti. Da se još malo vratimo na džamba po kojemu pričamo. Pričali smo o doktoru Anti, evo ja sam ispričao i tako. Ti si ga jako falila, tako sam imao razgovor. Da se prisjetimo, prvo snalažen čovjek, to bio vrlo veliki iskreno, producent. veliki producent, imao smisla za humor. I on je u hipu smislu, kad izađemo na teren, u datoj situaciji smislio bi nešto što je posle bilo jako smiješno i to. I ova noćna mora je 50% Malnar, 50% Džambo. Iako se Džambo nikad nije eksponirao, ali ja znam jer sam radila s njim. I onda je bila nemoguća emisija. Da. Jo tako, nemoguća emisija. U kojoj si ti gostovao. Bravo, hvala ti još jedan put. A gdje je čovjek koji je to financirao jedno vrijeme, organizirao? Denis, nemam pojma, srela sam ga evo da njega pozdravimo. Zadnji put sam ga srela na Džambovom sprovodu. Prestalo je, ja sam otišla ranije jer kako sam radila na sportskoj, onda su oni rekli, Vesna, bila si tu neko vrijeme, sad više molimo te, ne može, sudara se 2 emisije, 2 različite televizije. I onda je došao Gordan Stojić. Ali to nije dugo potrajalo, zato što kad je korona došla, onda su morali ukinuli emisiju jer nisu mogli ispoštovati ove standarde zaštite, maske, tako da tad je se emisija ugasila. Dobro, jer se planiraš vraćati na televiziju? Pa na televiziji. Znam, ali svoju emisiju nekakvu ponovo vratiti. Ne znam, nikad ne reci nikad. Za sad sam jako zadovoljna na sportskoj televiziji jer kažem baš sam se našla, ja radim lokalni sport i neke posebne programe i baš sam super zadovoljna. Koji ti sport najbolje ide u novinarskom segmentu?
Pa idu mi borilački jako dobro. Idu mi borilački i ide mi ovo parasportovi sa osobama koji su invalidi ili s poteškoćama. I volim jako raditi priloge o djeci, jer to je jako zanimljivo i baš to. A inače radim ove i sve druge sportove, naravno konjarstvo, jer sam to znam najbolje, to sam trenirala. I kažem, borilačke sportove i hrvanje, i kako se zove, volim te sportove više nego kolektivne. Nisam ljubitelj nešto kolektivnih sportova. Znači, kad sam ja pripremao ovo, najavljivo je pokretanje ovog podcasta, ja sam to zamislio da to ne bude one man show. Da. I evo, koliko bi sam god trebao savladati već neke ove tehničke stvari, nisam samo zato da ne budem jedini. Da. To nije organizacija. Jedna od osoba koju sam tebe zvao, koju sam zvao si i ti, ne znam šta si ono rekao, uglavnom do sad nisi pogledala nijednu emisiju, kamo i nešto više. Nisam stigla. Da. Kako gledaš ti na tu sad novu podcast scenu? Pa, pitaš mene koliko će to trajati. Tim podcastima može koliko god hoćeš. Gledaj, to je koliko ima kamera može ovoga. To je budućnost. Vidiš da na televizijama ti nemaš više političkih emisija. Ostaje Aco Stanković sa Nedjeljom u 2 u kojoj sam ja gostovala jedno 4 Ako je to više politička emisija? Pa nije čista. Zato što na televizijama imaš ono ograničenja, znaš, ne smiješ opsovat, ne smiješ skakat s teme na temu, ograničen si ovim, ograničen si politikom, televiziju, ograničen si ne znam ni ja čime. I ovo je nekakva, ovo je ono što se sad traži, takva vrsta televizije, i ja predviđam da će se to nastaviti razvijati. Nastavit će se razvijati, jer nisu samo kraj tipa ono što je na TikToku ili tako, nego treba i nekih malo dužih forma, ali ne ovako uštogljeno kao televizija, jer televizija ako ne ide napred, a naše mnoge televizije ne idu napred, nego stoje na nekakvoj razini od prije 40 godina, to je dođorno. Mijenja se ukus publike, mijenja se vrijeme i ako ne ideš u korak s vremenom, to je pa. Evo, smo blizu kraju, ako ne već na samom kraju. Kad smo počeli ovaj razgovor, malo si onako vukla na svoju stranu. Šta si htjela reći? Je to išlo u nekom smjeru koji si ti očekivala? Ko je? Ovaj naš razgovor sad. Pa naš razgovor koji uvijek je išlo. Znaš, teško je raditi sa kolegom kojeg poznaješ i nekom koji je novinar. Znaš, ja sam navikla biti voditelj. I onda smo se sudarali. Ja se nadam da nisam previše preskakala, ali zadovoljna sam. I meni je, znaš šta mi je žao? Meni je žao što ti, eto, nije ti data šansa ili su bremzali, što nisi duže ostao sa svojim autorskim emisijama, ono je zakon. Ajde, hvala ti, ja ću ti reći, ja ne znam I probaj u podcastu. 1. maja, recimo, od prvog trenutka je bila protiv. Znači, ja sam to probio džamu. Maja je bila protiv svega. A kako se onda Karamarko preko Bujanca. Znaš, stalno su imali neku primjeru. Šta njemu nije jasno bilo? Ja ne vjerujem da je to Karamarko, nego je se ovaj... Ma 100%, rekao mi Bujanec. Da ti njemu vjeruješ? Pa neke stvari nekad i ono... Ma daj. Ne da vjerujem ili ne vjerujem, samo ga čitiram. Ja sad mogu reći, rekao mi, ne znam, Zoran Milanović, mislim, ti sigurno neš pitat Zorana Milanovića, je li on to rekao? Razumiješ? Vesna, evo, hvala ti na pohvalama, hvala ti što si bila gošća. Nadam se da nije zadnji put. Nije, kako sad ćemo mi to još ispraviti? Može. Znaš pogledat ćemo prvi to mačči, i... ono što kažeš prvi mačči. Ne mora biti prvi, znaš, uvijek je datost trenutka, dokumentarnost ostane, nek bude tako, to je bio taj trenutak. Tako smo tad izgledali, tako smo se tad ponašali, to smo mislili tad. Ali šta sam htio reći drugo, napravit ću mi još koji. Eto, kažem, a ja tebi želim ja sam ti isto rekao. Da ti to razviješ u onom pravcu kom ti je išla ova emisija, znaš, nek su i gosti i teme kontroverzni, ali ti
ja bi volila da ti to Ne, pa bilo je počneš tamo i ozbiljni otvarati. ljudi, znaš. Ne, da Samo ti, što ovi izazovu veću pozornost. da ti otvaraš Čekaj, teme koje malo ko otvara, tako da, jer ovdje su, znaš, učmalo. I ono što dalje, ne znam kakve su tvoje obaveze prema tvojoj kući matičnoj, ali ja bih volio tebe vidjeti u voditeljskoj ulozi. To moram vidjeti, volila bi ja sebe vidjeti, ja dugo nisam vodila tako da, Da. osim ono što razgovaram ovako privatno s ljudima, pa što kaže ljudi smo dogovorit ćemo sve to. Ajde, Vesnica, hvala. Hvala tebi. Štovani gledatelji, posjetitelji portala i podcasta portala Tjedno, pozdravljamo vas, evo, sa Borongaja, sa aerodroma i studija u kojem mi se nadam da nismo zadnji put bili. Hvala lijepa, doviđenja. Doviđenja.